پنجگور دمک شاپاتانہ چائے ناشناسی مردمی لاش دستگفتر پولیس ریدا لاش پجار واسطہ ٹیچنگ اسپتال پنجگور سر کنک بتر پنجگور دمک شاپاتانہ چائے ناشناسی مردمی لاش دستگفتر پولیس ریدا لاش پجار واسطہ ٹیچنگ اسپتال پنجگور سر کنک بتر جی عمر ماجد تفصیلات اچھے آگاہ کا جی بانک مرچی اس میں پنجگور دماغ شاپاتانہ یک تکتی و توری لاش دستگفتر پیارا پولیس کا پجار واسطہ ٹیچنگ اسپتال برتاج جو آئیے پجار سے نور والد نور محمد سکنے پروم کے ہنو پنجور سکانا نشتگان ہماری نام تر جانت دیتا ہے وہ آئی کہول ہم گسے کمسن کہ یحییٰ نور تک ماہت ساری ناسناسیں صلاح بندے مردمان گاڑی سوارا ایئرپورٹ روڈ ورثہ چمار چکی اگار بھی تو مچھی آئیے لاش دستگفتر باس محنت وار